Dobar dan, ja sam učiteljica Vesna Daković, a ovo je moje odjeljenje drugo 3. Mi smo eko škola već 6 godina, a odnedavno smo od NVO Zinak i gospođe Nikolete dobili komposter. Kao što vidite, on je u dvorištu škole i mi na taj način dajemo primjer svim učenicima naše škole koja je brojna, preko 1000 učenika, kako i na koji način da odlažu biootpad. Sva ta naša iskustva iz škole prenosimo na naše porodice i tako širimo ekosvijest. Da bi očuvali prirodu moramo imati konkretan primjer, a konkretan primjer je najčešće u školi. Voljela bih da sve naše crnogorske škole budu ekoškole i u svom dvorištu imaju i komposter. Na taj način bi učili kako i na koji način da hranu koju ne iskoristimo na najbolji način da dobijemo dobru i kvalitetnu zemlju. Mi ovdje imamo dosta biljaka koje treba hraniti, tako da bi jednim dijelom sami obezbijedili prihranu za te naše biljke. S obzirom na ovu činjenicu trudit ćemo se da imamo što više kompostera i što više aktivista tokom cijele školske godine. Dobro jutro svima, ja sam Magdalena Šupeljak, ovo je Eko škola. Ja ću vam danas pričati kako mi svaki dan radimo u školi. Mi prvo uvijek posle užine donesemo od kuće koru, učiteljica nam donese i mi to sve stavljamo u ovaj tu naš komposter i to se posle kompostira. I mi to baš volimo da radimo, to uvijek radimo poslije užine i mi to svakog dana, ama baš svakog dana radimo. I ja kod kuće imam kompost i mi stalno kad imamo nešto od kore, od banane, od jajeta, mi bacamo u kompost. I to isto radim ovdje u školi. Evo, naša učiteljica Vesna svaki dan donosi kora od banana, od krtola, od banana, od pomoranđa i od svačega. Pa onda mi baš volimo posle užine da odemo do kompostera i bacimo te kore u komposter. Moramo da pazimo prirodu, da prikupljamo biootpad i da ostavljamo i na jedno mjesto. Posebno se zahvaljujem NVO Zinak i gospođi Nikoleti što nam je poklonila komposter.